Assalamu alaikum. Ноқат қаржы каналының қатысушылары. Бүгін күнгі 3 декабрь 2022 жылдың 6 күндегі сіздерді валютаның курсымен таныстырамыз. Бізден алыстаңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, негатив жазып қойыңыздар, ұмытпай қойыңыздар. Бүгін курс қанша болды екен, қандай болып қалды екен, ноқат ауалында, ноқат шарында курстар қандай болып қалды екен, сіздерге малымат береміз. Барыңыздарға ноқат шарынан жалынуыз салам айтмақшымыз. Бүгін ноқатта кішкене біраз ауа көбірек, жоқ шоңға қарабай адамдардың маңайы жақсы. Az банктардың жанынан көшеміз. Бізден алыстаңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, негатив жазып қойыңыздар, ұмытпай қойыңыздар. Az банк жанынан көшеміз. Tinch болыңыздар, аман болыңыздар. Az biz hurmatli olanlar bank kompaniyonga keldik. Bank kompaniyonda qancha ekan shu yerdan ko'ramiz. Hurmatli olanlar, qarangizlar. Dollar 84 bo'lib qolibdi. Euro 88.90 dedi. Ruble bo'lsa 1 so'm 35,5 tiyin ekan hurmatli olanlar. Ruble bugun biraz g'ana tushibdi. Hurmatli olanlar, hozir biz Finka bankka keldik. Finka bankda dilek shunday ekan 1 so'm 35 tiyin ekan bu yerdachi rubl. Euro ise 89 so'm 20 tiyin ekan. Dollar ise 84 so'm 50 tiyin ekan hurmatli olanlar. Hurmatli olanlar, biz hozir Ekoislambankka keldik. Ekoislambankda 84 so'm 20 tiyin dollar, 88 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan hurmatli olanlar. Hurmatli olanlar, shu bilan 6 kundagi ko'rsatuv oyoqladi. Sog' salomat bo'lingizlar. Biz sizlar bilan qo'shilishmaymiz. Bugun bank tushgacha ishlaydi. Bor yerda birday ekan. Mana kompaniya bankda salqin o'tirar ekan hurmatli olanlar. Kelib shu yerdan o'tsangiz bo'lar ekan. Barinizlarning bugungi ertangi dam olishingiz yaxshi o'tsin. Bizga like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar hurmatli olanlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.